Dobar dan, deco. Danas, evo, u 8. razredu počinjemo da obrađujemo jednu novu oblast, počinjemo da radimo Drugi svetski rat. Drugi svetski rat, inače, bio je jedan ogroman džinovski sukob, najveći ratni sukob u istoriji čovečanstva. Ovaj rat je donao ogromne borbe, velika razaranja u raznim delovima sveta. Vođen je i na kopnu, vođen je na svetskim morima, okeanima, u vazduhu. Znači, širom sveta, u svim delovima sveta vođene su borbe. Ovo je, na primjer, mapa koja pokazuje učesnice ovog sukoba. Crnom bojom označene su članice i teritorije koje su osvojile takozvane sile osovine ili Trojni pakt. To su bili Nemačka i njeni saveznici, pre svega Italija i Japan. Zelena boja, to su njihovi protivnici. Svi oni koji su se borili protiv nacističke Nemačke, fašističke Italije, Japana na Dalekom istoku, u Aziji i njihovih manjih saveznika u Evropi. Znači, kao što vidimo, skoro ostatak, celokupan ostatak sveta ratova je protiv njih u pokušaju da zaustavi širenje fašizma i nacizma u Evropi i drugim krajevima naše planete. Samo par država, ovde označenih žutom, ostale su van rata, bile su neutralne. Dakle, ogroman sukob, ogromne razaranja, ratovalo se po celom svetu, u raznim delovima naše planete, na kopnu, na moru i u vazduhu. Inače, u ovom ratu korišćena su i neka nova unapređena oružja koje smo već videli i sreli u Prvom svetskom ratu, ali sada su ona poboljšana i korišćena u mnogo većim brojima. Na primjer, za razliku od prethodnih vojnika koji su nekada bili naoruženi samo puškom i imali one velike mitraljeze, sada se pojavljaju automati. Pojedinačni vojnik počinje da nosi svoj sopstveni mitraljez, automat, što povećava njegovu vatrenu moć. Takođe, tenkovi koji su se pojavili u Prvom svetskom ratu sada su značajno unapređeni, dostigli su neki viši nivo razvoja, već podsjećaju na ove modernije tankove kakve znamo i poznajemo i odigrali su vrlo bitno, ako ne i glavnu ulogu, bili su glavno oružje koje je korišćeno u ovom sukobu. Takođe, avioni su unapređeni, oni iz Prvog svjetskog rata su bili dvokrilci, od drveta i tkanine, sada se već prave moderniji, okretniji, brži avioni sa jednim motorom, od drveta ili metala sa jednim parom krila. Podmornice, takođe, isto, koje se pojavile u Prvom svjetskom ratu, sada igraju veliku ulogu, vidjet ćemo na Atlantiku kako su korišćene, potom kamioni, oklopna vozila koje prenose pešadiju i sl. Dakle, ova nova oružja su promenila način na koji se ratovalo do tada, od tog trenutka, jer do tada ratovi su vođeni drugačije. Uglavnom je pešadija igrala glavnu ulogu, artiljerija, imali smo rovove u Prvom svjetskom ratu, sada već rat će biti mnogo brži, mnogo pokretniji. Ta oružja prva su počeli na novi način da koriste Nemci. U početku Nemci su pokazali veliku spretnost i imali su velikih uspeha, osvojili su velike delove Evrope, a to što su koristili novu taktiku koja se na nemačkom zvala Blitzkrieg. Blitzkrieg u prevodu sa nemačkog znači munjeviti rat. Suština Blitzkriega bila je korišćenje tenkova i mehanizovanih snaga za prevoz vojnika. Ti tenkovi bili su grupisani u velike jedinice, u velikim brojevima, oni bi udarili na jednu tačku na frontu ili jedan kratak deo fronta u pokušaju da svojom silinom, svojom snagom i brojnošću probiju taj front. Pomagali su im avioni koji su naravno iz vazduha bombardovali neprijateljske linije. Kada bi probili neprijateljsku liniju, tenkovi su duboko prodirali i njih je pratila pešadija koja je vršila okruženje protivnika, uništavala protivnika, a tenkovi sve dublje i dublje idu u neprijateljsku pozadinu, onemogućavaju mu da se povrati, da uspostavi novu liniju fronta i na taj način Nemci brzo pokoravaju mnoge države u Evropi i osvajaju veliki deo ovog kontinenta, kao što ćemo vidjeti. Sam rat počeo je 1. septembra 1939. godine napadom nacističke Nemačke na Poljsku. 1. septembar 1939. godine, inače datum se lako pamti, jer 1. septembra vama svake godine počinje i nova školska godina, počinje škola. 1939. godina, početak rata, nemačke snage prelaze granicu, ulaze u Poljsku. Poljska inače brzo savladana, Nemci su relativno lako koristeći ovaj Blitzkrieg okruživali poljske snage, zauzeli prema prethodnom dogovoru
koji su prema onom paktu Ribbentrop-Molotov koji su potpisali Nemci i Sovjeti su uzeli istočni deo Poljske, dakle Nemačka osvaja Poljsku, zauzima Varšavu i ta država na neko vreme prestaje da postoji. Sada, posle ovog napada Nemačke, reaguju Britanija i Francuska. One 3. septembra proglašavaju rat Nemačkoj i time se rat proširio i postaje već novi veliki ratni sukob, Drugi svjetski rat. Inače, Francuzi i Britanci proglasili su rat Nemačkoj, ali nisu odmah napale. To je Nemcima omogućilo da nastave svoje osvajanje. Sledeći su na udaru bile Danska i Norveška. U aprilu 1940. godine Nemci su iskrcali svoje vojnike, što brodovima, što izbacujući svoje podobrance i relativno brzo zauzeli Dansku i Norvešku i pored njihovog žestokog otpora. A za to vreme Francuzi i Britanci ne rade apsolutno ništa. Na zapadnom frontu gde su s jedne strane na reci Rajni bili Nemci, a sa druge strane Francuzi i Britanci, nema nekih dešavanja. Tada je inače nastala i poznata izreka na zapadu ništa novo. Vojnici su se bukvalno na neki način dosađivali, provodili vreme, gubili dane, nekih ratnih operacija nije bilo, Nemci još uvek se ne osjećaju spremni, a Britanci i Francuzi se osjećaju sigurni. Zašto? Jer pre rata Francuzi su upravo u cilju odbrane od eventualnog novog nemačkog napada napravili takozvanu Maginot liniju. To je bukvalno bio niz utvrđenja, velikih utvrđenja, bunkera i trajarskih gnezda ukopanih u brda, rovova iskopanih ispred njih, bodljikave žice, minskih polja, raznih prepreka i slično. Čak su u tim brdima izgrađivali posebne prostorije za boravak ljudi, za skladištenje hrane, municije, druge opreme. Postavili su čak i male železničke linije koje su povezivale pojedine ove tvrđave između sebe. Dakle, Maginot linija je napravljena od strane Francuza, očekujući da će se rat ponovo voditi na onaj stari način kao u Prvom svjetskom ratu, da će to biti rovski rat i da će dugo trajati. Međutim, ovoga puta Francuzi su pogrešili, nisu uvidjeli značaj tih novih oružja koji su uvedene u upotrebu pre rata, tako da kada je počeo novi nemački napad na Francusku 10. maja 1939. godine, oni su bili totalno nespremni. Nemački tenkovi, kamioni, pešadija uz podršku aviona ulaze u Francusku i šta oni rade? Maginot linija jeste izuzetno velika prepreka za njih. Oni su je vrlo prosto, na najprostiji mogući način rešili taj problem. Oni su Maginot liniju prosto zaobišli. Napali su Holandiju, Belgiju, preko njih su prošli sa severa, severno od Maginot linije, zašli Francuzima sa leđa, razbili njihovu vojsku, francuska vojska našla se u neredu, njihovi vojnici su se masovno predavali, bili zarobljavani, okruživani, njihovi tenkovi nisu mogli da se mere sa tim nekim novim taktikama koje su Nemci koristili, bili su uništavani u velikom broju i Francuska je kapitulirala. 22. juna, posle samo 43 dana borbe, Francuska je se predala. Inače, to možemo porediti sa Prvim svjetskim ratom. Prvi svjetski rat trajao je 4 godine i tokom te 4 godine Nemci nisu uspeli da slome i osvoje Francusku. Sada, 40. godine, oni to čine za samo 43 dana, mesec i po dana. Inače, Nemci su, kako bi naneli uvredu Francuzima, naterali njih da svoju kapitulaciju sada potpišu u onom vagonu iz Kompijenja u kome su sami Nemci potpisali svoju predaju 11. novembra 1918. godine. Dakle, oni se svete Francuzima za poraz iz Prvog svjetskog rata. Hitler, evo njegova slika u Parizu, bio je oduševljen, Francuska, veliki neprijatelj Nemačke, je pala, bila je uništena, osvojena, Nemačka na tom trenutku izgledala vrlo, vrlo moćno. Inače, deo Francuza, francuska vojska je kapitulirala, poražena je, a deo Francuza koji je ostao, koji je pobegao sa Britancima ili ostao u francuskim kolonijama, nastavio da se bori i dalje je pružao otpor, pridružio se Britancima i kasnijim saveznicima. Njih je vodio ovaj čovjek ovde, general Charles de Gaulle. On će voditi te Francuze do kraja rata, do konačne pobjede i posle rata, inače treba napomenuti, de Gaulle će postati višegodišnji i više puta izabrani predsjednik Francuske republike.
Dakle, Francuska je poražena maja 40. godine, izbačena iz rata, a Britanija ostaje sama. Britanija je sada usamljena, sama protiv Nemačke, moćne nemačke ratne mašinerije, ali ona ima jednu prednost, jer Britanija je ostrvo. Od evropskog kontinenta nju dele Severno more i kanal La Manche. Ona se tu osjeća sigurnim, pogotovo što su Britanci u svem tom haosu koji je vladao u Francuskoj 40. godine uspeli da izvuku svoje vojnike. Spasli su negde oko 200-300 hiljada svojih vojnika koji su bili okruženi u gradu Dunkerku pod velikim pritiskom Nemaca i nemačkim napadima. Oni su uspeli da ih prebace brodovima nazad u Britaniju i na taj način sačuvaju svoju vojsku. Inače, u to vreme britanski vođa bio je premijer Winston Churchill, čovek koji je proveo Britaniju kroz ceo drugi svjetski rat do konačne pobede i koji se smatra jednim od najvećih državnika i političara celog 20. veka, a naročito ratnog perioda. S obzirom da Nemci nisu mogli da osvoje Britaniju direktno, jer ih je odvajala morska površina, oni su rešili da prvo pokušaju Britance slome bombardovanje. Tokom jula i avgusta 40. godine, ovde je greška, ostalo mi slučajno, jula i avgusta 40. godine, posle pada Francuske, počinje takozvana bitka za Britaniju, vazdušna bitka za Britaniju. Svakoga dana nemački bombarderi, njih stotine, su uzletali sa svojih aerodroma u Francuskoj, išli ka Britaniji kako bi bombardovali njihove vojne baze, gradove, pruge, industriju i slično u pokušaju da slome otpor Britanaca i nateraju ih na predaju i potpisivanje mira. Ove nemačke bombardere pratili su njihovi lovci, sa druge strane uzletali su britanski lovci i dolazilo do velikih borbi u vazduhu. Inače, ovde čisto napomenem, nalaze se dva najpoznatija tipa aviona koji su učestvovali u ovim borbama iznad Britanije. To su nemački Messerschmitt 109 i čuveni britanski avion Spitfire, britanski lovac, koji je na kraju Britancima u tim velikim, žestokim borbama koji su svakoga dana donosile po nekoliko desetina oborenih aviona i sa jedne i sa druge strane, Britanci su uspeli da se odupru, uspeli da odbiju nemačke napade i da dobiju bitku za Britaniju. U tome im je inače pomogla jedna nova tehnologija, to je bio radar. Radar koji je slanjem radio signala u vazduh mogao da detektuje, da otkrije nemačke avione, odakle oni idu, koliko ih ima, kuda idu, gde će napasti, i na taj način su Britanci pametno uspeli da rasporede svoje lovce i da zaustave nemačke bombardere, da se odbrane od ovog pokušaja invazije, pošto na taj način je neki eventualni nemački napad na britanska ostrva sprečen. Britanija je preživela, Francuska je pala, Hitler nestaje tu, aprila 1941. godine, o tome ćemo nešto malo više pričati kad budemo radili Jugoslaviju. Napadnuti su Jugoslavija i Grčka i one su vrlo brzo osvojene, tako da je to bio još jedan dodatni uspeh posle jednog neuspeha, kratkog neuspeha u Britaniji, novi uspeh nemačke vojske i novo osvajanje. Inače, treba napomenuti da su te 40. godine potpisan jedan sporazum između nacističke Nemačke, fašističke Italije i Japana u Aziji. Potpisan je njihov sporazum, takozvani Trojni pakt, u kome su se one dogovorili da će zajedno ratovati, pomagati jedne druge u sukobima. Dakle, oni su činili jednu stranu u Drugog svjetskog rata, Nemačka, Italija i Japan, uz neke manje saveznike na njihovoj strani u Evropi, kao što su bili Finska, Mađarska, Rumunija, Bugarska i Slovačka. Dakle, Nemačka definitivno u početku rata ima glavnu reč, ima izuzetne uspehe, nemačke snage prodiru na sve strane i osvajaju veliki deo Evrope, što pokazuje ova mapa. Evo ga, sve ovo crno bili su nemačka teritorija koja je ona pokorila ili njeni saveznici. Nemačka, osvojena Poljska, Francuska koja je pala, Norveška, Danska, Jugoslavija, Grčka i nemački saveznici, kao što rekoh, Finska, Italija, Mađarska, Rumunija i Bugarska. Evropa se svojim najvećim delom našla pod nemačkom kontrolom. Britanija je uspela da preživi 40. godine, da se odbrane nemačkih vazdušnih napada i tada je kao jedini eventualni veliki igrač koji mogu da zaustavi Nemce na istoku ostao Sovjetski savez.
komunistički Sovjetski savez. Upravo će taj Sovjetski savez postati nova meta nacista i Hitlera, što je inače bilo u skladu sa njihovom ideologijom. Ako se setimo da su nacisti prema svojoj ideologiji smatrali sve Slovene kao nižu rasu u odnosu na Nemce, u odnosu na Arijevce, i smatrali su da sve te teritorije koje su na Sloveni naseljavali na istoku, Poljsku i Sovjetski savez, to je Rusiju, Belorusiju, Ukrajinu, treba osvojiti, da treba pokoriti Slovene, odatle ih ili eliminisati ili pretvoriti u svojevrsne robove koji će služiti nemačke gospodare. Bilo je vrlo logično da će Hitler sada napasti Rusiju, to jest komunistički Sovjetski savez, što je i učinio 1941. godine. Vrlo značajan datum u događanjima tokom Drugog svjetskog rata, a i uopšte u svetskoj istoriji. 22. jun 1941. godine. Tog datuma nemačke snage ulaze u Sovjetski savez, počinje operacija Barbarossa. Tako je glasio naziv plana nemačkog napada na Rusiju. Napad je bio ogroman, time je otvoren istočni front, najveće ratište ikada u svetskoj istoriji. Istočni front u Drugom svjetskom ratu, gde su se s jedne strane borili Nemci, nacistička Nemačka, s druge strane Sovjeti, komunistička Rusija, je najveće ratište ikada. Tu su ratovali bukvalno milioni ljudi i sa jedne i sa druge strane. Borbe su bile ogromne, žestoke. Desetine hiljada tenkova, topova, stotine hiljade kamiona, hiljade aviona na obe strane. Žestoke borbe. Barbarossa počinje 22. juna 1941. i u početku stvari već po nekom do tada ustavljenom običaju za Nemci idu vrlo dobro. Nemačka vojska prodire, koristeći blitzkrieg, nemački tenkovi napadaju, probijaju se, okružuju, pešadija uništava te opkoljene snage, Sovjetska crvena armija u neredu. Njihovi tenkovi su uništeni, njihovi avioni su uništeni, stotine hiljada, šta više milioni sovjetskih vojnika su zarobljeni, mnogi od njih ubijeni, ranjeni. Procena je da je tokom prvih nekoliko meseci ovog sukoba bukvalno možda negde 2 do 3 miliona sovjetskih vojnika ili manjim delom ubijeno, ranjeno ili zarobljeno od strane Nemaca. Samo u jednoj velikoj bici kod Kijeva, na primjer, mogu da vam iznesem podatak, Nemci su zarobili 500 miliona sovjetskih vojnika. Nemačka vojska napreduje i izgleda da će nacistička Nemačka srušiti, uništiti i Sovjetski savez i ostvariti svoj plan o osvajanju tog životnog prostora za Arijevce na istoku i pokoravanju Slovena. Međutim, stvari ne idu baš tako lako za njih. Crvena armija, iako u neredu, iako je trpela velike gubitke, se ne predaje. Ona se bori. Njeni vojnici se bore žestoko. Oni pružaju otpor, iako znaju da će često biti opkoljeni, zarobljeni, a eventualno ponekad čak i da će poginuti. Vrše kontranapade. I postepeno, uz velike gubitke, ona uspeva da uspori Nemce. Nemački prodor, nemački napad se sve više i više usporava. Napredovanje postaje sve teže i teže. I taman kad su Nemci stigli blizu svog cilja, a to je bila Moskva, došle su prvo jesenje kiše, a onda i čuvena ruska zima. Čuvena ruska zima, za koju Nemci nisu bili spremni, oni nisu imali ni neku zimsku odeću, njihovi vojnici su bili prilično lako odeveni. Ruska zima je naravno poznata po svojim vrlo niskim temperaturama, velikim količinama snega, vetrovima koji duvaju, vrlo nezgodnim uslovima za vođenje ratnih sukoba. Nemački tenkovi, na primjer, često se dešavalo, nisu mogli da upale, jer su se njihovi motori toliko hladili, a gorivo često zaledilo u rezervoarima. Tako da je Nemcima za malo te 1941. godine izmakla pobjeda. Oni su prišli bukvalno na 30 km od Moskve. Postoje priče da su pojedini nemački vojnici čak tamo negde u daljini videli obrise Moskve, videli su vrhove Kremlja, crkve i tvrđave u centru Moskve. Izgledala je Moskva tako blizu, a opet bila je tako daleko. Nemci su zaustavljeni, a onda u decembru 1941. godine Sovjeti su pripremili
jedan protivnapad, okupili su veliki broj svojih vojnika, specijalno obučenih za zimske uslove ratovanja i 5. decembra 1941. godine počinje veliki sovjetski protivnapad u kome su Nemci odbačeni od Moskve nekih 200 km, Moskva je spašena, sovjetska prestonica, a samim tim celokupan Sovjetski savez, komunistička Rusija spašena je od poraza i osvajanja od strane nacističke Nemačke. Pored Moskve, još jedan veliki cilj Nemaca bio je i Leningrad. Leningrad, današnji Sankt Peterburg, koji je u vreme komunističke vladavine nosio ovo ime po Lenjinu, naravno, prvobitnom vođi komunista, njega su Nemci opkolili, on se našao pod opsadom. Pod tom opsadom Leningrad je proveo 3 godine, od 1941. do konačnog probijanja obruča 1944. godine, kada je nemačka armija već bila pred porazom. Grad je bio u okruženju 3 godine, nije se predavao, ali je taj otpor došao po velikoj ceni. U gradu je naravno vremenom nestalo manje više svega. Nestajalo je hrane, nestajalo je ogreva, lekova, odeće i sl. Veliki broj stanovnika Leningrada, civila, nažalost umre. Procena je negde oko 500.000 stanovnika Leningrada izgubilo svoje živote, što od gladi, od bolesti, od hladnoće i generalne iznemoglosti. Čak eto mogu da vam navedem primjer strašnih scena koje su tamo događale, gde su ljudi, osim što su ponekad umirali, njihova tela bila na ulicama, pribegavali oni koji su preživjeli kanibalizmu. To jest, jeli su ostatke onih koji su izgubili svoje živote. Toliko je bilo strašno stanje u ovom gradu, ali Leningrad je opstao. Grad, heroj Sovjetskog saveza, izdržao je trogodišnju opsadu sve do svojeg oslobođenja 1944. godine i konačne pobjede nad Nemcima. Dakle, Sovjetski savez je preživio. Izdržao je taj prvi udar 1941. godine, prvi veliki udar nacističke vojske. Te 1941. godine, u decembru, isto kada su Nemci zaustavljeni pod Moskvom, istog meseca, odigrao se još jedan veliki događaj, ali daleko, na drugom kraju sveta, na Pacifiku. 7. decembra 1941. godine nemačke snage, nemački avioni su iznenada napali Pearl Harbor, američku luku, pomorsku bazu na Havajima. Počeo je japanski napad na Pacifiku u pokušaju Japana da osvoje veliki deo istočne Azije. Pearl Harbor je bio veliko iznenađenje za Amerikance, tu je dosta Amerikanaca poginulo tokom tih nekoliko sati napada, 2.500 njih je poginulo, potopljeno je nekoliko desetina američkih brodova. Japan je ostvario svoj plan, ostvario iznenađenje, počeo svoje osvajanja, ali pokazalo se na kraju da se preračunao u svojim procenama, jer Amerikanci su nastavili, pružili, kad su ušli u rat, ušli su svim srcem vođeni ovim čovekom, a to je bio Franklin Delano Roosevelt, predsjednik Amerike, 4 puta uzastopce biran za predsjednika Amerike. Pod vodstvom Roosevelta Amerika je svu svoju snagu uložila u rat, u pobedu nad Japanom i nacističkom Nemačkom. Sve svoje industrijske, naučne i ljudske kapacitete su stavili u službu rata, u službu nanošenja poraza silama osovine. A to će se pokazati kao jedan presudnih događaja za poraz sile osovine, jer Amerikanci su imali najjaču industriju na svetu. Američka industrija, kada je krenula, kada su, što bi se reklo, bacili petu brzinu, proizvodila je ogromne količine naoružanja, druge opreme, što vojne, što obične, hrane i slično, i tim naoružanjem i opremom snabdevala je sve druge saveznike i svoju vojsku, ali i Britance, pa čak i Sovjetski savez. U mnogome pomogla Sovjetima, slala i tenkove i kamione, municiju i raznu drugu opremu, kažem i hranu i slično. I to će biti jedan od presudnih događaja za pobedu saveznika u ratu nad silama osovine, nad fašizmom i nacizmom. Inače, tokom celog rata žestoke borbe vođene su i na Atlantiku, na Atlantskom okeanu. Suština je bilo u tome da su Britanci i Sovjeti, kojima je trebala pomoć Amerikanaca, snabdevali se iz Amerike brodovima koji su dopremali tu pomoć preko Atlantika.
Nemci su, da bi presekli tu liniju snabdevanja, koristili na Atlantiku podmornice. Koristili su podmornice koje su, naravno, plovile ispod površine mora, gde nisu mogle biti detektovane, to je otkrivene. Kada bi naišle na te brodove koji su prenosili snabdevanje za Britance i Sovjete, oni bi potapali u pokušaju da preseku tu liniju, životnu liniju za Britance i Sovjetski savez. Dugo vremena su podmornice nosile velike gubitke brodovima, što britanskim i američkim, koji su vršili to snabdevanje. Konačno, posle dosta borbi, nekoliko godina borbi, korišćenjem sistema konvoja, to je grupisanje brodova i korišćenjem aviona i drugih ratnih brodova koji su štitili te konvoje, uspeli su Amerikanci i Britanci da pobede nemačke podmornice i da uspostave tu liniju snabdevanja preko Atlantskog okeana. Takođe, posle ulaska Amerike u rat, počelo je i žestoko bombardovanje Nemačke. Američki bombarderi prelaze u Britaniju i zajedno sa britanskim bombarderima svaki dan i svake noći žestoko bombarduju nemačku teritoriju. Bombarduju se nemačke fabrike, nemačka industrija, naravno u cilju slamanja njene moći za proizvodnju naoružanja i opreme za rat, ali ne samo industrija koja je bila dosta oštećena, već i gradovi. Oni bukvalno bombarduju s namerom nemačke gradove u pokušaju da, nanoseći velike civilne žrtve Nemcima, slome otpor Nemaca. Mnogi gradovi u Nemačkoj su uništeni ovim bombardovanjem, najpoznatiji su vjerojatno Hamburg i pre svega Dresden. Dresden je tokom nekoliko noći 45. godine, početkom 45. godine, bombardovan i uništen skoro u celosti, da praktično ni jedna zgrada nije ostala neoštećena. U tom bombardovanju Dresdena, na primjer, poginulo je procene negde oko 30-40 hiljada ljudi. Ogroman broj civilnih žrtava, ali Nemačka je sama izazvala rat i sama je onda morala da trpi posledice toga i da pretrpi velika razaranja od strane britanskih i američkih bombardera. U pokušaju da se osvete Britancima, nemački naučnici po naredbi Hitlera napravili su novo oružje, to su bili V1 i V2, to jest V1 i V2 kako su izvali Nemci. V1, V1 bila je inače bukvalno leteća bomba koja je koristila mlazni motor, poletala bi sa teritorije Francuske pod nemačkom okupacijom, preletela preko La Manša i obrušivala se na britanske gradove. Kasnije uveden je V2, V2, nova, modernija raketa koja je bukvalno išla na visinu od 20-30 km i onda se s te visine ona bi se sjurila opet na britanske gradove i uništavale, nanosila civilne žrtve Britancima. Ovi nemački pokušaji da se osvete Britancima bombardovanjem raketama nisu bili nešto pretjerano značajni, ali su imali značaja za neke potonje periode, jer prvi put, evo, u Drugom svjetskom ratu vidimo korišćenje raketne tehnologije. Ovoga puta cilj je bilo uništavanje, ali kasnije će se ove rakete koristiti u neke, da kažemo, mnogo korisnije svrhe za čovečanstvo, jer ako ste nekada vidjeli lansiranje raketa koje nose ili satelite ili kosmonaute u svemir, te moderne rakete imaju svoje poreklo u ovim prvobitnim nemačkim raketama V1 i V2 koje su korišćene u Drugom svjetskom ratu. Dakle, da sumiramo, u početku Nemačka izuzetno dobro napreduje, osvaja skoro celu Evropu, Francusko je porazila, druge manje države, napala Sovjetski savez, osvojila veliki deo Sovjetskog saveza, Ukrajine, Belorusije i Rusije, stigla do pred Moskvu, ali su je tu decembar 1941. godine Sovjeti odbacili. Takođe, vidjeli smo da u to isto vreme, decembar 1941. godine, u rat ulaze Amerikanci, čija će industrija mnogo pomoći u tome da se konačno poraze snage sila osovine, ali do toga će protići još par godina velikih i žestokih borbi, do 1945. godine konačno poraza Nemačke, Italije i Japana, a o tome kako su se te borbe odvijale i najznačajnije sukobe, o tome ćemo pričati, koji su bili najznačajniji sukobi, o tome ćemo pričati na sledećem času, u sledećoj lekciji, tako da za sada toliko, pa se vidimo.